gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Perfect Life Success na televiziji 4 rijeke. Današnja tema je sirova hrana, a Helena Malagorski, vlasnica tvrtke Gen i Robert Stambolija, pojasnit će nam pojam sirove hrane i njezine značajke. Tvrtka Gen je inače proizvođač proizvoda za mršavljenje na isključivo prirodnoj bazi. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobar dan, evo Anela, ja sam jako dobro. Ja isto. Drago mi je da imamo zapravo Helenu u studiju. Da, i meni je drago što napokon možemo malo prodiskutirati o sirovoj hrani. Mislim da to jako zanima naše gledatelje. Pa recite nam, što je to zapravo sirova hrana? Evo, prvo da vam se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i što ste mi uopće dali priliku da govorimo o sirovoj hrani, mom osobnom iskustvu sa sirovom hranom. Pa evo, Robert, ti si moj kolega po tom pitanju, pošto se i ti isto hraniš sirovo. Da, već godinama. I mene samo zanima, znači, koja su tvoja iskustva, Helena, zapravo, znači, prije početka uzimanja sirove hrane i sad kad ti uzimaš, recimo, 80 do 90% slučajeva tokom prehrane. Tokom prehrane, da. Pa evo, moje su nekakve boljke, tegobe počele na fakultetu kad sam studirala. I znaš kako je kad si u menzi, pa taj fast food, ta brza hrana, pa problemi sa želucem, sinusima, manjkom energije. Onda sam počela malo istraživati i u biti sam shvatila da ta sirova hrana koja se ne smije procesuirati, da ona u biti čovjeku može dati sve što mu je potrebno da bi imao nekakve najnormalnije životne funkcije, odnosno najoptimalnije. I tada sam počela konzumirati zelene kašaste sokove koji dan danas su najveći dio moje prehrane. I sve se promijenilo. Promijenilo se na 100% najbolje što može biti. Znači, imam energije, potpuno sam zdrava, želučane tegobe su skroz nestale, nemam više problema sa sinusima, osjećam se stvarno odlično, preporođeno. Sjajno. A reci mi možda će gledatelje zanimati, jel svi kada počinju jesti sirovu hranu, odnosno boje se da možda im želudac će biti preosjetljiv da bi mogao probaviti tu sirovu hranu, pa često su ona pitanja da je zapravo kvaliteta te sirove hrane, čak i organska, dovoljno dobra, zato što je zemlja ko zemlja više nema toliko minerala i vitamina, pa da li možda zapravo treba se sa nekakvim suplementima zapravo pridodati, početi istovremeno dok se jede sirova hrana, pa sam tvoja nekakva iskustva i... Da, ovako. Pa ja uvijek preporučam ljudima da oni na sirovu hranu pređu postepeno. Znači, mislim, ne moraju oni ni biti 100% sirovi da bi osjetili dobrobiti te hrane. Tako sam ja započela sa zelenim kašastim sokovima, odnosno tim smutima. Ja nisam osjećala nikakve probavne tegobe zato što sam, krenula samo s tim. Ja sam dalje nastavila tokom dana jesti normalnu hranu koju sam konzumirala i ranije. Tako da uvijek preporučam da krenu sa malo, sa barem voćem ujutro i sa tim sokovima kako im to ne bi bilo prejako za njihov organizam. Jer imate ljude koji su i potpuno zdravi, a imate i one koji imaju razne tegobe. Tako da njima definitivno ne bi preporučila odmah prelazak preko noći na tu 100% sirovu hranu, jer dolazilo bi do napuhavanja, do možda nekakvih digestivnih problema koji bi bili zbog velikog postotka celuloze u voću. A reci mi zapravo, sad spomenula ujutro da se radi ti nekakvi kašasti sokovi, zeleni. Baš bi volio da gledateljima, mislim ja imam svoje iskustvo već godinama što uzimam, baš bih htio čuti sa tvoje strane koji ti onaj kašasti sok, znači ako možeš gledateljima reći par namirnica koje staviš unutra da dobiš zapravo energiju i dovoljno znači minerala, vitamina i nutrijenata za čitav dan, zapravo pogotovo jutro što ljudi ne znaju, oni svi ujutro prvo, većina ljudi uzimaju kavu koja je zapravo vrlo štetna za organizam, a zapravo se može ovako nekakav zdravi smoothie ili sok napraviti koji puno veću beneficiju radi, pa tvoje neko iskustvo. Tako je. Pa evo, nismo na početku rekli možda našim gledateljima što sve uključuje ta sirova hrana, pa ću se onda vratiti na ovo. Znači, sirova hrana uključuje konzumaciju sirovog voća, povrća, orašastih plodova, sjemenki, klica, ljudi neki jedu i morske trave i recimo začini. To je ono što spada u sirovu hranu. Bit sirove hrane je da se ona ne procesuira nikada, dakle termički se ne obrađuje iznad 46 stupnjeva. Kako se ne bi izgubili važni enzimi koji su bitni za funkcioniranje organizma.
Dakle, kada ujutro počnete konzumirati sirovu hranu, možda je najbolje konzumirati voćne obroke. Ono što si me pitao, znači ja osobno, kada si radim taj jedan zeleni kašasti sok, radim obavezno da mi voće bude organsko. To nikako ljudi, mislim, nije dobro uzimati voće, kažemo voće. Je voće, ali ono koje je s pesticidima i herbicidima, naravno da nije dobro za naš organizam. Dakle, mora biti ekološko voće. I ja prakticiram možda 1 ili 2 vrste sirove svježe biljke iz prirode. Dakle, mora biti nešto zeleno lisnato koje je puno klorofila i to onda pomiješam recimo 1 jabuku, 2 jabuke, bananu i koprivu ili ako imate blitvu, kelj. To pomiješam i ja u tome dobijem sve što je meni potrebno za moj doručak. Super, ja samo želim gledateljima napomenuti da je klorofil užasno bitan i pogotovo te zeleno bilje, zato što klorofil je istog sastava kao krv, samo što umjesto željeza ima magnezij, znači ovoga. I zapravo vani, pogotovo van Hrvatske, postoje zapravo suplementi koji su čisti klorofil, koji se isto može zapravo dodavati u te smutije. Mene zanima znači kada čovjek počne uzimati tako nešto, koji recimo, jer ljudi mene nekad pitaju koje su nuspojave ako uzimaju te zelene klorofil, pa ja nešto tumačim zapravo da postoji razdoblje detoksikacije, pa me samo zanima u tvom nekakvom slučaju da li se dolazilo do nekakvih problema ili ne, kad si recimo od te potpuno nezdrave prehrane prešla recimo postepeno, ali opet to je na neki način šok za organizam na tu zdravu. Tako je, pa ja nisam imala nikakvih tegoba, baš zato što sam išla postepeno nekako. Dosta sam istraživala tu sirovu hranu, pa sam uglavnom shvatila da jednostavno nije dobro napraviti taj šok za organizam. I počela sam sa tim zelenim kašastim sokovima koji jesu prepuni klorofila, baš zato što u zelene kašaste sokove mora ići nešto zeleno lisnato, kako bi ovoga pomoglo ljudima, pogotovo za krv koja je nama najbitnija. Mislim da po meni suplementi su ok ako nemate dnevnu dozu sirove hrane koja je potrebna. Baš iz tog razloga smo mi i započeli našu proizvodnju dodataka prehrani u kojima je baza za određene tegobe određena sirova biljka. Dakle, ovo što si ti rekao, znači poznato je da biljke su pune kisika zato što one putem procesa fotosinteze tu sunčevu energiju pretvaraju u kemijsku energiju, odnosno u taj pigment nazvan klorofil, koji je isto, kao što si rekao, vrlo sličan po kemijskom sastavu hemoglobinu, dakle toj crvenoj krvnoj stanici. I iz tog razloga smo mi baš napravili te proizvode prema određenim tegobama kako bi ljudima pomogli da se, ljudima koji nemaju vremena si pripremati tu sirovu hranu, da si sa tim jednim brzim rješenjem pomognu toj svojoj tegobi. Helena, što mislite o mliječnoj situaciji u Hrvatskoj, nazovimo to tako? Što je sa današnjim mlijekom? Što se to događa? Pa ja, općenito nisam pretjerano baš za konzumaciju mliječnih proizvoda. Mislim da ljudski organizam nije stvoren baš da cijeli život pije mlijeko i mliječne prerađevine, jer masa ljudi ima dosta problema sa sluzi i sa nečistom kožom baš zbog tih mliječnih proizvoda i ja preporučam u svakom slučaju da se ljudi naprave bademovo mlijeko. Znači, to je jedan sirovi obrok napravljen od organskih badema koji se u mikseru pomiješaju sa vodom, dodaju se eventualno nekakva sladila po želji i to je baza za kakao, za napraviti nekakav obrok sa pahuljicama. Preporučujete to i za djecu? Preporučujem definitivno za djecu jer imamo jako puno korisnika koji su svoji djeci to uveli u prehranu da bi zamijenili baš ove nedostatke kravljeg mlijeka ili kozjeg mlijeka i djeca su se preporodila. Znači, od toga mogu biti same dobrobiti, zato što bademi sadrže puno više kalcija i kalija i ostalih vitamina u puno većoj mjeri nego mlijeko. Odlično. Bacimo se na bademovo mlijeko. Helena, ovako, mene zanima nešto, znači spomenula si da u tu sirovu hranu dolazi naravno organsko voće, povrće, orašasti plodovi, sjemenke, ali želim da ljudima objasniš koliko je moć klica zapravo, koliko je moć zapravo potencija te jedne klice u odnosu već na
razvijen plod ili razvijenu biljku, zapravo ljudi ne shvaćaju da jedna ta mala klica ima čak puno više i enzima i proteina i minerala i vitamina nego recimo već potpuno razvijena biljka, pa recimo tvoja neka iskustva u vezi toga. Tako je. Moja iskustva sa klicama su svakodnevna zato što imamo klicomat i to je nezaobilazno nešto isto kao i ovi smutiji. Ovo si dobro rekao, da, klice imaju puno više minerala i vitamina nego sama biljka. Ljudi si mogu pripremati sami doma klice, znači moraju samo jako dobro paziti na mijenjanje vode kako ne bi došlo do pljesni koja može biti iznimno opasna za ljudski život. One se mogu stavljati u sendviče, mogu se stavljati u smutije, mogu se jesti same i one u velikoj mjeri zamjenjuju čak jednu veliku zdjelu salate, tako da ljudi ako ne stignu mogu si uzeti klice sa sobom, ponijeti i dobit će, pa ja mislim, jednu optimalnu razinu vitamina i minerala koja im je potrebna za funkcioniranje u danu koji je prepun stresa i to sam baš htio reći zapravo, znači ne samo u vezi tih klica, nego to znači ljudi dosta često pitaju, pogotovo sad u situaciji kakva je, koliko njih to mjesečno bi koštalo. Znači ljudi ne shvaćaju zapravo da kad ti tokom mjeseca staviš recimo jedan ovakav proizvod iz gena i recimo još te nekakve smutije, da zapravo to nije puno skuplje nego uobičajena prehrana koju oni uzimaju, znači troši na nekakve cigarete, na nekakvu kavu i to sve, a zapravo puno više će sebi beneficije dati. Pa mi samo znači iz tvog iskustva rada sa klijentima i u svom vlastitom iskustvu, taj nekakav omjer mjesečno trošenja na takve nekakve proizvode i na to kakav je recimo iskustvo sa toga. Tako je. To je dobro jako pitanje jer nas to često pitaju i naši korisnici. U startu svi misle da to je skuplje. Zašto? Zato što mi uvijek kažemo koristite si ekološko voće i povrće, ali u konačnici kad gledamo to je čak ispadne jeftinije. Zašto? Najbitnija stvar je kompenzacija troškova liječenja. Zato što vi kad koristite recimo ili ove proizvode ili kada se hranite sirovo, vi nećete biti bolesni. Dakle, vi nećete morati trošiti dodatna sredstva da bi se izliječili, dodatnu energiju da bi se izliječili. Dakle, tu za mene uopće nema nekakve velike polemike oko troškova. Također, ljudi znaju reći joj, to će mi sad oduzeti puno vremena. Neće vam oduzeti puno vremena. Vi za jedan smuti ujutro trebate doslovno 5 minuta da ga napravite. To vam je doručak koji vam je do 12 sati, znači 1 litra soka, 7 deci soka. To vam je apsolutno dovoljno da se zamijenite jedan klasični doručak koji ljudi rade. Također kasnije ručak ili nešto zamijeniti si sa jednom salatom ili ne mora ni biti skroz sirova. Ako kuhate na pari, ako radite nekakvo povrće na pari, ribu ili nešto, također vam ne treba puno vremena. Znači, mislim da su to više nekakve možda izlike koje sebi čovjek individualno radi kako ne bi možda prešao na nešto drugo što će mu donijeti dobrobit. Jer uvijek je teško nekako preći na nešto bolje. Uvijek je lakše reći budem ja sad to 2-3 dana, onda vas kasnije, mislim, i teško je jer je puno stresa, ljudi imaju i djecu, djeca traže svoje, misle da neće imati vremena, ali velim, pokušajte, ja uvijek kažem, zeleni kašasti sokovi su najbolji način da pokušate promijeniti svoj život i promijenit ćete ga. Čak i da kasnije jedete, da nastavite jesti kako ste jeli, ova jedna doza zelenog kašastog soka će vam biti više nego dovoljna za određene promjene u životu. Lena, ja mislim da uz proizvod gen ljudi više neće imati izlike. Tako da, a ono što mene zanima, to jest mislim da je gledatelj zanima, gdje nabaviti svu tu silnu sirovu hranu i klice? Gdje potražiti najbolji proizvod? Ja uvijek kažem sirova hrana je oko nas. Znači, uvijek imate, ako recimo nećete otići na tržnicu na koju uvijek možete kupiti, uvijek neko ima nekakvu baku, djeda, uvijek možete otići kod nekoga na selo. Znači, za to isto, velim, nema izlika, to uvijek možete nabaviti. Što se tiče klica, sjemenke se uvijek mogu nabaviti u trgovini zdrave hrane. One su tamo ekološke, ispitane, tako da bitno je da doma imate ili klicomat. Ako nemate klicomat, improvizirate si nekakvu svoj nekakav mini klicomat doma i dobijete klice. Ono što je Anela spomenula u vezi znači mlijeka i zapravo što si ti počela spominjati bademovog mlijeka, znači za djecu to sve. Mene samo
zanima, mislim, iz mog nekog iskustva, ali pogotovo iz toga da se baviš sa time, imaš kompaniju Gen koja proizvodi zapravo te organske napitke za probleme. Koliko je zapravo bitno djecu naučiti na takvu zdravu prehranu i dosta majka me pita kad je zapravo onaj prvi početak kad možeš djecu navikavati. U kojem znači razdoblju? Zato što vidimo da alopatska medicina zapravo kaže nemojte sirove stvari, to sve do neke 14. 15. 16. godine zbog toga što se dijete razvija, to sve. I samo želim tvoje iskustvo u vezi toga i mamama i budućim mamama da znaju zapravo koliko je bitno djecu početi navikavati na zdravlje. Navikavati na to, da. Evo ovako, mislim da je najbitnije početi dok u trudnoći, znači dok mama nosi svoje dijete, da se ona zdravo hrani jer znamo da sve što mama pojede se prenosi na dijete. Dakle, to je najbitnije. Kasnije će dijete, ako naravno mama doji, kroz mlijeko dobivati sve te hranjive sastojke koji su potrebni. Po našim iskustvima i po svjetskim iskustvima žene već počinju sa tim zelenim kašastim sokovima hraniti djecu sa 2 godine i takva djeca kod doktora imaju samo najbolje rezultate, znači izvanredne rezultate, ne uobičajene, ne prosječne, nego iznadprosječne rezultate po svim parametrima. Mislim da ako već kupujemo kašice nekakve u trgovini, zašto ne bi sami doma napravili jednu voćnu kašicu sa malo nekuhane blitve ili malo nekuhanog kelja? Ne mora to biti nešto puno, ali djetetu možda sa malo banane zamaskirati taj okus. Znači navikavati dijete od malena da ono krene sa tim sirovim. Pa istina, zato što sam ja primijetio zapravo općenito da mame zbog brzine posla i zbog toga što nemaju vremena, zapravo djeci daju slatkiše, daju nekakvu gotovu hranu, to sve, a zapravo ne znam da li su svjesne koliko zapravo štete rade, ne samo zato što naravno uvijek se osoba može promijeniti, ali ti njemu daš takve nekakve navike, naučiš ga nekakve okuse da je ljudima nakon kad ti ima 20, 30, 40, 50 godina jako teško promijeniti način prehrane i što se dešava jedno kad dobe već nekakav problem, kada nažalost odu na sve moguće operacije, ne znam šta, onda zapravo očekuju čuda i onda ako se čudo ne desi, onda će reći, a vidite, zdrava prehrana ili ne znam, sirova hrana ne valja, a zapravo su toliko uništili svoje tijelo sa kemikalijama i sa nezdravim načinom života da je jako teško i uz najbolje preparate zapravo osobu. Tako je, zato je ono što si ti rekao najbitnije od malena djecu navikavati na te okuse. Isto ovo što si dobro rekao za slatkiše. Slatkiši jednostavno rade djecu nervoznom. Djeca, to im ruinira san. Ljudi nisu uopće svjesni koliko to loše djeluje na djecu koja će kasnije biti u pubertetu i to sve što su ranije konzumirali će utjecati kasnije na njih. Pogotovo što se njihovo nepce navikne na tu, ajmo reći, konvencionalnu prehranu koja je prepuna nekakvih aditiva kojima ljudi postanu ovisni. I onda naravno da se događaju tegobe od 20. nadalje, jer do 20. još nekako organizam je mlad, pa se on za to sve izbori. Ali ima slučajeva danas sve više i više da mladi ljudi oboljevaju od raka. Znači, to je sve problem te nekakve prehrane i loših aditiva u toj hrani. Tako da, obavezno bi trebalo od malena djecu navikavati na sirovo. Velim, ne mora to biti 100% sirovo. Možda početi sa tim nekakvim kašicama voćnim, što velika većina žena danas i radi. Mlijeko zamijeniti možda sa bademovim mlijekom, kravlji sir sa bademovim sirom. Evo, takve nekakve manje promjene i da se djeca naviknu na te okuse. A reci mi samo što se tiče znači kompanije Gen, znači koja bi zapravo od vaših znači nekakvih proizvoda bilo najidealnije za mame i za djecu, znači ono što se rekla kad mama već vidi da je zatrudnula i to sve, koje bi bilo najbolje recimo taj nekakav proizvod uzimati uz naravno zdrav način prehrane da zapravo poboljša svoj imunološki sistem. Ujedino, znači kad dijete već će imati 2 godine, koje je najbolje znači od tih proizvoda koristiti da bi se ono počelo navikavati.
Na to. Mi imamo kod nas proizvode baš za djecu i mlade, tako da si to gledatelji mogu vidjeti na našoj stranici www.gen.hr. A za mame vam mi imamo prema različitim tegobama, jer mame obično nas nazovu i onda kažu, ne znam, trudna sam pa imam tu tegobu, imam tu tegobu. Dosta su te tegobe individualne. Onda mi nastojimo nekako u razgovoru preporučiti najbolji proizvod, da li je to za imunitet, da li je to za željezo, pošto žene gube dosta željeza, ili da li je to kalcij. Ako ga nisu nadomjestile nečim u prehrani, onda im preporučujemo neki od naših proizvoda. Još jedno sada pitanje. Rekli smo znači da to voće i povrće treba biti organskog porijekla. Ja želim samo ljudima reći da se nikad ne traže izliku zato što ne mogu naći organsko voće i povrće, da ne uzme nekakvo koje nije organsko, jer bolje išta nego ništa. I sad ću vam reći samo jedan savjet. Ako imate nešto što je znači s pesticidima i aditivima, znači nekakvo voće i povrće tretirano, najbolje da ga preko noći stavite u vodu u kojoj ćete staviti morske soli i jabučnog octa i onda to isperite, skoro 99% pesticida na površini će biti očišćeno. Tako da ljudi ne traže izliku da sad oni moraju otići, ne znam, negdje na selo i da tražite organsko voće ili povrće, počnite sa bilo čim puno bolje nego uzimati procesuiranu hranu. Tako je, to si jako dobro rekao. Znači, čak i ako kupite u centru nekakvo voće ili povrće, ako nemate doma nekakve automate koji vam to automatski miču pesticide, herbicide, ovo je jako dobar način jer svako kod kuće ima soli i ocat, čak i soda bikarbona je jako dobra, da makne evo taj površinski sloj i to je isto kao što si rekao puno bolje konzumirati nego nekakvu procesuiranu, konzerviranu hranu. Da li taj proces mijenja okus voćke? Ne, on ne mijenja okus voćke, voćka ostaje ista, tako da on miče, velim, samo ono kao što je Robert rekao, taj površinske nečistoće i aditive. Ja još predlažem samo ljudima da što se tiče ovakvih nekakvih proizvoda, da zapravo, pošto su oni organskog porijekla, znači vi možete tokom dana zapravo jesti konvencionalno voće ili povrće, ali vama jedna znači boca bilo kojeg zdravog produkta ili pripravka iz gena vam pomaže da recimo jedna žlica takvog pripravka vam zapravo iskreno mijenja strukturu i tog voća i povrća koje vi uzimate. Znači, pojačat će vam i minerale i vitamine, bez obzira što su ovi rađeni recimo na nekakvim više, neću reći umjetnim načinom, ali neki čak, nažalost, neko voće i povrće se radi sad već na umjetni način i genetski modificirano. Ali recimo kad vi unosite nešto što je organski, bilo to ovakav preparat ili voće ili povrće, zapravo se taj negativni nus efekt voće i povrća koje vi uzimate zapravo nulira, jer je tolika snaga tih minerala, vitamina i enzima iz organskih pripravaka. Tako je, da. Robert, mi smo sve naše proizvode, u biti ih proizvodimo kao koncentrirane. Tako da puno ljudi nema jednostavno vremena si pripremiti jedan tako zdrav obrok i ovo je fantastična zamjena zato što su proizvodi 100% prirodni, dakle bez ikakvih dodataka ili konzervansa, prepuni su vitamina i minerala, dakle, a najbitnija stvar je što su imaju jako puno klorofila za kojeg smo rekli što rade ljudskom organizmu. Tako da prema određenim tegobama, bilo da ljudi imaju visok tlak, bilo da imaju problem debljine, bilo da imaju problem kandide, koji je danas strašno izražen problem, bilo da imaju problem nečiste kože, manjka energije. Mi smo za sve te tegobe napravili proizvode koji sadrže vitamine i minerale potrebne za tu određenu tegobu. Ja ću sam za kraj reći, mi ćemo napraviti jednu emisiju i o kandidi. Najvjerojatnije da pogotovo žene shvaćaju da većina bolesti koje imaju nastaju, nažalost, od kandide. I to nisu svjesne. Ja znam dosta nekakvih svojih bliskih prijateljica koje imaju stvarno jako puno problema s tim i zapravo nisu svjesne da je to uzrok oboljenja najveći nezdrav način prehrane. Tako je, da. Kandida je danas toliko čest problem, čak se ide do toga da su razna znanstvena istraživanja pokazala da je kandida uzročnik raka. Znači, ta jedna gljivica koja se hrani u našem organizmu živi u kiselom okruženju i hrani se slatkim i kiselim. Dakle, ako vi unosite kiselu hranu u vaš organizam, koji bi po prirodi stvari trebao biti više lužnat i ta pH vrijednost nekako optimalna, onda će i doći do tih problema.
problema. Dakle, vi bi trebali, odnosno ljudi bi trebali 75% svoje prehrane dnevno imati na bazi lužnate prehrane. Kako ne bi dolazilo do ovih problema i kako te gljivice, kako bi se one uništile i kako se ne bi imale čime hraniti. Treba bi samo ljudima da im samo na brzinu kažemo, znači pH vrijednost je užasno bitna, treba biti otprilike 7,3 do 7,5, znači više lužnatija. Tijelo oboljeva kad mu pada ta pH vrijednost i postaje kisela. Kiselinu stvaraju recimo šećer, bez obzira što on vam je ukus slatak, znači onaj prah, odnosno ono što se desi nakon probave je zapravo stvara kiselinu i što je odlična podloga i za kandidu i za neke druge bakterije, pogotovo viruse. Ali želim samo napomenuti da kad vi koristite zapravo ovakve nekakve proizvode, ne samo da anulirate zapravo taj pH vrijednost, odnosno ga stavite na nekakav optimalan 7,3, 7,4, nego ga i povećate. Jer ljudi ne shvaćaju da recimo jedno gazirano piće koja da su popili 3 žlice šećera, znači ove velike žlice tu koje je na stolu, znači 3 žlice šećera i da vam za to treba skoro 2 litre vode da bi uopće zapravo ponovo stavili organizam. Isprali. Ali uz pomoć ovakvih nekakvih produkata šta vam se dešava? Dešava vam se zapravo da vi vrlo brzo zapravo vaš organizam postane lužno. Zašto? Zato što je pun klorofila i ostalih nutrijenata koji su zapravo bitni da vaše tijelo ponovo postane lužnato. Tako je, da. Helena, reci nam za kraj gdje možemo nabaviti ove divne proizvode i kako naši gledatelji mogu doći do njih? Naše proizvode svi gledatelji mogu nabaviti na našoj web stranici www.gen.hr ili na telefone 044 720 166, 098 261 725 i 098 643 088. Molim te da još jedanput ponoviš samo telefon, zato što zadnji put su nas jako puno ljudi zvalo i nisu uhvatili zapravo taj broj, pa ako možeš ponovo još ponoviti. Dakle, 044 720 166, 098 261 725 i 098 643 088. Helena, hvala ti puno. Robert također. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne sjajne emisije. Gledajte nas i dalje jer nadam se da ste nešto i naučili. Lijepi pozdrav.